siyawugubha shutha kwanwe siyawugubha ngoba siyawugubha shutha kwanwe siyawugubha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu. Udaba ke luthinta ke umklomelo ke lapha na wengane zakwethu ozowinwa lapha na kuyikhuphuka nezakho kubaculi abaqhudelanayo. Indaba ezinhle ke lapha na wengane zakwethu sebathe ukuthi fahla kancane ke lapha na umklomelo ka100,000 sebazofaka ke nenkomo ngaphezulu. Lokhu kwenziwa umnyango kahulumeni ke lapha oholwa uNomusa Dube Ncube ke lapha wengane zakwethu. Okuyinto enhle kakhulu ke le wengane zakwethu ngeinsuku zokugcina ke lapha wengane zakwethu. Siyazi ukuthi sekusele ama-hour ambalwa ke lapha wengane zakwethu zivele zikhale ke osukwini lakusasa ke lapha kuyikhuphuka nezakho Maskande Festival. Lake sidibane lapha kwi-comment section ngezovo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawu.